Pathen lhagawin adal ha leng lam kai kiti chu koina abelam thilha lhagawin abel ji ai wan til gi lo ho hi nu chin kholamina tha thei ham golang thanglen se tha thei ham lhagaw maya hali thei ham hi chia chun naga mai thei mizo koi mam ta poi English te China te Spain te koi ma cham ta poi su le su lo jangom ta poi nu mai le pasal jangom ta poi Krista je swa chu ibon chawa pum khal ta khal hi ta we ati pathin thu ngai gut lo cho cho lo hi chi asang pa ho ki pitol le thilo ho lo hi thu ki se ngai ven lang na deep in ha hi tum pathin thu na khil lo ngai tum i bi bolai tai thilang ngai se na ki thla sa hom pathin thu ngai mas na so bit ne hi chi me pathin thu yo kit ngai la ning bi bolai tai na bak na me nga na khon wa pathin thu bi se na ngai mut lo ha no ngai lu na ja lai na ki pang chu me thila ka nong na pathin lu ki yong ki ya na ki thla so pathin ka na ki bol phu lo lo hi la chui tai na lok na ni nga gam tin na se chu lhagaw Israel lhagaw wa Israel kiti hi kilit sa ta le hang san ta ai se wang wa hi I het lo we I pi ki se nam jong na het lo we ya chu mo pen pen ma hin chingkhulam kausi business bon muhin hobung jong ka hi po ati ai wanga hobung hi ade yi nei hitabanga ama in ahil thei apho thei akina pi thei anui si thei pathin chu e honi ho hingjing pathin Bible pathin a hi poi ti I het chin dewa de umahi tuni August 9 Sunday live discussion na kaung alhang pya kaung ki holy mon ding hi pyam te ale GMFDI muna alhagaw win thu aphon do khole Bible hi kitu hinam ki kalham ti hi kain se hon ding chu jong le GMFDI muna thu phon ta san ho in pathen thu a hin sei do ho khu engaya hele thil akidang ta hin jeb do min hi so jong khu Bible ni pi a sei mongam thu makaya kan sei num chu pi ham tele GMFDI muna lhagaw ahung ki phonge ki ti hu mitam ta chun ama ho het khama chu anazui ole to hi ipi titam tele mitam ta in ata sana azui a hi lungtheng sela zui jong anum mai the hi pathen hi mo nge ta zui jong anum mai the hi ahin la e ho in pathen thua ko na ivet nova is sei do chu pham te hele pathen hi poi pathena ko na hi poi ti chu kitchen ta le long lova ki sei do chu a hi in e chuna ba na ama hon agel diu le I hon jong igel diwa dei sa chu pham te hele masapena tilha ai lawale lhagaw lamdang in a ho pg a bel ji ho hi koi ho hi ji ham ta he Bible a ivet na hele pathen lhagawin pathenin adal ha mi ho an hi ji chu Bible a kitchen ta le lamdang ta kichi pena imu theu chu pi ham te hele so leng pa tu sim chu hi so leng pa tu sim chu first Samuel bung som ni lege na chu imu ding o hi in he che a tu sim chu hin sei saw pong kating kan sei num chu pi ham te hele Bible chang chu na sim leo chun hoi ta na sim leo chun abul langa khon sim leo chun Samuel them gaw hi thi ta chu Samuel them gaw theta abana Saul hi Bible chang chen pisya Saul hi pathen lhagawin adal ha hi tai chu pathen in jong ho pi talo them gaw hon jong ho pi talo gaw vision elo le mang dreams o jong ho pi ta poi te chu ama hi pathen in a ho pi ta lo them gaw hon jong ho pi a ji Samuel them gaw thi ta chu koi ma pathena kon mong thu phon chu a ho pi lo pha na hi man pi bol tam a so te ho akowa doi kung pi numei khat ni ko pi ni go hol pi ven tile endor khopia numei khat aga mu so ama ko ma chaga chi a Samuel them gaw pa ni hin ko do pin ati cho Bible khu sima hele Samuel ahung do dana ke lo he cho ai wanga hoi tan vele chun pathena kon hilo Samuel la thita Samuel chula hung lo koi ham thilha Diabol lhagao ho he cho the Bible ko isimale Samuel in hitin se Samuel in tin se ati cho ai wanga ko evet na helena ichu explain de le sawal din achom lama kan se num chu pem tele Bible in kiche ta se e se pi chu pem tele hi chi hi lhagao lamdang lhagao bu thilha lhagao Samuel lima hung ahi ati cho ipiti het seivam Bible chang khat kichi sanin nen sei pi wing kating First Chronicle bung som chang som le thum le li khu isima hele Samuel ta banga
gao belbul tu nya hon mi thil hagao to bang ita san pa hung do pa chen bisem na thi ding a hi tia chu thi ta chu a thia chu bible len pathin ni te ha sai chu sol chu athetai apizinam tile ama in pathin do na a thil se abola pathin thu oi lo ji a chu thi he ti chu ibiham pathin thu oi lo na chu man pi bolam ama in familiar spirit hagao lam dang ho thumop na aga hole adi chu pathin dong talovin pathin lagawen dal ha ta ya chu lhagao lamdang thil lhagao hot aga kya howe ti chu ya chu thi het ya ai mu theu chephem tile samuel them gao tabanga hung do athi nunga hung do chu koi ham thil lhagao ya kan sei do num chu phem so pite ho pathin lhagawin adal ha leng lamkai kiti chu koina abelam thil lhagawin abel ji hi lhagao lamdangin a ho pi ji hi ya chu thil lhagao lamdang ichi doi la kaw to ki mat ho hi cho zo si hi koi hol lhagao ham pathin lhagao ai poi diabol lhagao lamdang ho chu a hi ti chu bible a imu chin san oven hi ni khat ni chun video khat hong viral ma jengin nu chin kholamin idan hona gol chu pathin in aman cha adam la eve agal hep a hi ati chu ka ngai to chana le nui za ka san chi so ta comment di jong he pon na he jong le evangelist po in na input khat la ni nan sei no mal lung set tan he chi chung chang thu hi hen sei ti mo pathinin a ho pi lo pathinin het na pi lo gaw pi lo thim gaw hin jong a pi lo khat no chun pathin ka he pathin tabang ka he pathina konin hi tabang vision ka ne ta inam pum pyo pui cha vei ya ma chei na bible asima a hil chit na jong ma cha lo pathini gul cho amang chai na dam live jong ne hep sai ti ho powa in su ngol de ki na ni cho ta bo hoi vet ting ale ki hep na sang ta khat chu hi na ma sang nang ka ne sei tai bible chang ni sim ting ai le ki chen ta pathin tu na sei khat chu adam le if thinin ama te ni het na sa ga hep lai point la hin la pathinin athil sim ho zo si hi ama si le phet na consign sa pi su ke in thil cho pha le se hil su ke sa in ai lai cha chu ama chun ipit panga deilan ki simam ti chu pathinin mihim te sila phet na khut ananga mi chu ta banga chu setan jong chu teng ta le van ki ho zo stu ta banga chu amo sila phet na thu pi su ke ya chu pathinin gol chu aga sol him mo nga adam leaf aga na ding chu i ma cha bible a hil nam po in ai chu pathin chun koi ma cha hem ngai po ti chi chen ta pathin tu nei hil vet sana Jacob bung khat chang sa ngo bo ji sim ti ngai le hlepna na chou te mole pathin patip ka hi pe man ki ti dawin azi chu asilama chu pathin ama jing jong ki hlem lo hi ati chule koi ma cha jong hlem patip lo hi ati ya chu pathin ki tin koi ma hlem pon jing la koi ma cha mo nong hi aman he na sa sai ta chu aga pui hima pia hlepna pui lut hinai sai lo hi a hin la pathin in thil chu asi pha mi him te hil su ke in ni chu EPTD ni adio ham EPT thulu isium nam pi chu pathinin mihim te sila phet na anga mai tuania jong chlai mun chu thila hi ai lo le chi hi pathin thu hi chi thila thu hi ti ki loi amuna khunang thila ni him nang khu chi ni him tia pathin patip ding ai so loi po ai chu athu a hi pathin zo thu ham thu ta ham ti chu he thei ding ai ko yoi yu chu phati ke chan he thei lew han tunia hi thila na to na yo si ila wa ko na hetman lo ka mang jing thei ya chu ai hon ilungi ta sa wa pathin thu ni pi sem ti chu idan nom lo je wa chu thilha ki ti chu ila wa ki chin ji in thila tu se yo chan ngai ta chu dam liv chu ya chu thila tu se ngai ki ti thina hi ya chu lei tur hoyong toi diabol in siol chabi na kil dan noi tan siol ki ti thina mun in ya chu tu wa chang si chu athing ngan ne hi wa hi ya chu na thinom lo wa hi le thilo o chu in dal ha bin tu se ngai ti chu a ve ba ke do na wa ya chu na pino vin siol chabi chu nang kapi na hi atia siol chu lei tu la su do ai ya chu to chu mei ta ta na ka ma sang wa to chu lhagao me ki hal ki ti pe no hole no ki hal ni e ya chu nung do loi ven ti chu pain tip naw ne lhagao me ya ki hal ki ti hi itabang ham na lhagao me ya thilha ki hal ki that ki ti hi hoi langa ipi power ane ya thilha atha the ham thilha hi koi ham bible dung ji cha na e ho chule pu pa te chu a ko na hong ke ta san chule mal tong si te tui hala lai be ham ki ta san chu bible in ipi a he ti am chule
lhagao mai hi umam Bible ai chule thilha chu ki that the ham ti hi neu khat in seyo GMFDI thilo ho hi ama amenga khongam hi ta bin na ya chu pathin thui ma cham lo lhagao mai ki tijing mana chu ipiam khata hi ahil chit no Bible a fundamental belief of pansat na jong ma cham lo ama amenga hi thai khongam moi ta ya chu ama do na mereng hi thu sei do wa hi ta hi pathin thwa ko na amu chi u jong lo amo se jing hin Bible hi bat tinga hi le ki chin ta pathin thun hi do ta bang sei su ke in o mai lhagao mai ti pe nu hi pathin thu ti na hin a ye chu spiritual fire ki ti hi pathin thu sei na hin alang kha sei dinga chu chongle mai kong ki ti hi pathin to yong vat sa na hi jing in chu ting tala mai kong ki ti Holy Spirit baptism jong vat sa na hong jing he Bible lai vat sa na chu Exodus bung thum chang ni bung sim ting ai le pathin chu burning bush sam kilang cho hambo la mai kong ang kilang ti ni movin ba da Exodus bung som na thum chang som ni la khat obang sim ting ai le the pillar of fire may loma pathin Israel chate zana ni puisi dan hoki mun zin the Hebrew bung som la ni chang som ni la ko bang sim ting ai le our God is a consuming fire ti hoyong sei cho ya chu spiritual fire kiti hi the living presence of God pathin hingjing pathin eyum pinaw vet sana hi jing cho to ayong chu ipijal lhagao thinga baptism ichano ham mai kong chu ipijal lhagao thing baptism to kite kam iti tinga hi le pathin hingjing pathin chun eyum pinaw vet sana hi cho hi chu ki chin ta kilang a hin ya chu Bible hi cho tamong ki mun vet sana melaki bung thum na pen khabe ga sim ta dile melaki bung thum chang ni no bang sim tinga le ai na bangin ama hung na ni khu chu kona do zo ding hiya ama hung kila ting apang zo ding koi ham pathin to ni ta chu sei aje chu ama hi sana heng pa mai kong bang akong ina ti chu vi ro sa ta ngai ben lang aje chu ama hi sana heng pa mai kong bang akong in pun som ho saban bong in au me ama chu sana hlazol pa bang le dangka hlazol pa bonga hung ki tungding chu ting le levi chapate asu thinga sana la dangka ha zol selding pakka hinga thil tu di ki tu cha atu do ka siwa asu thieng ding a hi namowa pathin hi mai kong to te ka jing ha in hi che mai kong pathin to ki te ka na pen chu pi ve sam ti ting ta le pathin hingjing chun eyum pi jing be ti phot chit na hin i pi ja hi che mai kong hingjing pathin chun eyum pi ham ei ho zo si ei su thieng ne diu ta sal lagawa su thieng sel hin khu i nei the ne diu wa pathin ei ho hi ama hingjing pathin ta kila na mai kong a eyum pi jing wa ai la GMF de te ngol thu bangin mai kong a pathin mi ha le mai ko nga pathin hi ti chun thilati a ha le ailol aza za na hi tin mi bol ki mi ti pathin pha khat cha kim lo hi lai ala spiritual fire tilam panga pathin pha ko nang ki mo i ve ting ta le pathin mi su thieng na pathin an mi te pin zo phat chi na in to ai chila ya thilo ho banga hi lhagao me ka hal ding khuchi ka hal ding pi ka ling to ta banga pon chikya to na ta bangan pathin thu do na ngan in i da bang pha ko na kim lo he ti chu tu na ka sei do nom na hi bin thilo ho ki ti pathin thu ngai ji jong hello hi ben to Bible chang kain hil chit hoyong chu thu ki se ho jong hi hoi na ya lut han chu a bil ko lang kha pot din lang kha pot pe ki de yin i ma cha ki ti mo mong he thelo di wa in ai la pathin thu khul gi le thu ta ngai gi ho bom ki chin ta in thu heaven lang lhagao me ya ka hal ding lhagao me ya ne ki hal ding hai ki ti ho ta bang hi diabol lung changai bo in pathin in lhagao me ki ti ami pi na le ama a thin tho na lam i madal naw le pakai lhagawa kal suna in pawet sa na bo ti chu tu na ka sei do no ma in isun tu ni imadon imareng win ki lem po ti ti chu ka sei do no me ai la ki fa mi lhagao mai ki ti hi Bible a hi mi ke hal na a pon lai kan sei be num chu ham tele thilha kaw ki ti hi koi haw ham ati hal Bible chun satanin wana ko na ahin kailha vantil thilbol thei bol mo kedang jong bol thei intelligent being ho cho hi ve chu ama ho chu pathen lo pi na ako na cho mo hi they are corrupt na corrupt hi wa hi su che wa pi tam te la ma ho hi lei se na lhagao lam dang kiti lhagao phalo kiti ho ama ho chu chu ama ho chun ka te mal tonga hung kelang ka te mi thi le ma hung kelang ka ting le doi la kawa hung kelang ka ting le ko bru te hung kelang siwa te hung kelang hi chu koi ho ham thilha iti ho hi koi ho ham atia hele kausi iti ho hi koi ho in na heta chu mi sunga na to ami bol gim ji ham thilha kiti ho chu koi ho ham wan til gilo ho hi bo chu
chu I het chit set diwa de umin tin aban ting le thilha hi ki that thei ham thilha ti tela van til gilo ho chu ka hi hitaya bible dung zu ya chu van til gilo ho hi nu chin khola mina tha thei ham golang thang len se tha thei ham lhagao maya hal li thei ham e chi hi pathenin jong abol lo khat hi in bible koi ma chan jong them gao ho hen lang pathen mi ho hen lang koi hi jong le koi ma na bol kha lo ama hon a bol lo hin ija chu athil bol hi pathena kon hi lo hi aji chu koi ma in lhagao lamdang thilha kite ho hi ahal kha lo hi ai chunu ba na chu pathenin jong diabol le nungjoi ho hi ipia lo de hatia ninu nung le ahal de hati chu maya da mun maya chu ahal ding ama ho chu ninu nung ting le hal wam ding hal li dinga hi they are reserved ki khol khom hati chu pathen a khol khom hati chu ya chu thilha ki ti chu koi mana hal thailo koi mana tha thailo he chu ho hi pathen thu a kon jong hello pathena kon hi jong hello mi him lungel su to ngai to a su tu hi sa ma thu ki sei helwa hele doi thu hi bowe he cho hi pathen thu hi po in ta san cha ten e honi ta san the he poi cho hi ki lep tha na hi bowe abana hin ku ki te hi lhagao Israel hi ve atiu cho ta sa Israel te chu Israel gama ho kho hi ta win ku ki te hi lhagawa Israel nam hlen hi ta ve atin chutia hele Israel chu khat langa kho ma Israel ni na chu lamka ti na hen Israel ni umai ti hen bible a hi Israel izat kai mu do la hi bible al lhagao Israel ke ti hi bible a chang khat jong ti ji lo hi khat ve yong ki mo lo hi lhagawa Israel ti tinga hi it's just a theological term na bible kampau he lo hi he jong le bible a hi Israel izat khat bo mi masanga Israel ho jong Israel tunia Israel ho yong hi bible chun Israel ta atis ya chu masangla ya Israel ho la yong chu Israel ta umin Israel hem ome ati na bible chun tunia jong hi Israel ta umin Israel ta lo ume ati kin ya chu khat hi jing hi bible a sei hi jo ten ibi ka sei nam chu hin hil chen nang katin evangelist pu phat ping kate bible hi ting ta hi le pathinin ei ho hi mi zo si pathinin ama ta san zo si dinga ko su ke ho hi ki chen ta anam lan a hi ti chu pathinin a phat chi ne let sa na banga first Peter bung ni chang koi kha be ga sim ta di le a hin nang ho nam than chum leng thim pu vai pi thing chule ama atum hi dinga pathimi te ne hi wa hi tai chu tia chu muthima ko na ama wa kidang ta sunga lu dinga na ko pau phat na chu na phone no theina ding wa hi masanga chu mi te hi lo ne hi wa hin tu bang pathin mi te ne hi ta be happy na chang lo ne hi wa hin tu bang happy na changa ne ta be pathin thun ki ching ta se Krista ta sanjo si hi masanga chu pathin mi te an hi jong le tu hi pathin mi te hi ta ve masanga chu nam than hi jong le chun toy nam than ne hi ta ve masanga chu nam thing ani ti hi jong toy nam thing ne hi ta ve pathin ko han chum yo chi chin ta e sei pi we na thim pu chi jong ne hi ta we tin lai cho hi bang lom loma pathin ki chin ta thua ai hi lai ta wa akal wala tiwa bible acham kim poi tiwa mun chom bele khana mo le mon thu phu na ki bol ati kai lu wa mo le mo ki them ba ku ki te ju pathin ngai lu di sa dana ki ichi pathin do na sang pen in ichi pathin tu kal na sang pen in hi ta bunga tu sei ho hi another gospel itiu gau sak na chang ding ho chu hi be ti chu ki chin ta tu na is do no ma hin galatia bung thum chang som ni la ko bang chu hi chia chun juda mi greek mium ta poi ti chu hi chia chun naga mai thei mizo koi ma am ta poi english te china te spain te koi ma cham ta poi su le su lo jong ta poi nu mai le pasal jong ta poi krista je swa chu ibon chawa pum khala tha kha i ta ve ati jeno kristani hole abraham so ne ve thuti bang ta chu go lu ne hi ve ti ipi se ya nang ho kristanum wa hele na nang ho kristanum wa hele abraham so ne ve ti chula hi chui cho krista im wa hele abraham son ki ti ho chu israel hi na ding pa chu pathin in chan ba wei pi uti na in hi chi chu he them thening le hi ta bang teaching chu imu chi theni de wa chu spiritual israel hom ki ti ai alai chi spiritual israel chu specific thila pu khat ki jong lu na ku ki te chung se se ang se ha na ding pum lo ibon chawa vanui pum pi yo si hi israel mi hi ta ve ti nai chu ai chu tu nai viewer ho ko mang ka sei pi nom chu
Israel ni hi lawa le hu in chan lo di he tu ai Christian tam ta Gentile dana ki gel na lai chu Gentile dana na ki gel lai sia chu van ga ma ding na nga ding mun lo ti ni khet di we tu ai ke Gentile ke ta po in I am Israel the true Israel grafted in Jesus Christ pe hi cho Krista a abba ang ki khai su ele ipe ha hung ki zok mat Krista to ki zok mat aya chu Krista chu Israel di ta hi di cho Bible hi chi Israel di ta Krista chu tu na ke to ki zok ba ne aya chu tu na Israel di ta langgam Philistine gam na nga mo ku Israel ta tai ta pon aya chu Israel ki di pathini physically a DNA le biological function of ai ta pon pathini Israel ki ti Krista ko na ping do habu ave ai tai ya chu tu na Krista ping ne hi ai le Israel di ta ne ya chu Jerusalem a ku iga chen Israel ki hi chum loading lam ka hi chen da na le Israel ki hi mo chum loading ko hi le Krista ta san zo si chu Israel Abraham so na hi ti chu ki chen ta pathin thu le hi le rom bung ni chang som ni le sigya pa sima hi le a pi na chep tan lo mong dan thu ni su chun le kha zema thu le chep tan dan nu ya jong dan thu su ki anang mana thi mo sa lo ding ham abana apola mami mo zuda mi hi chu zuda mi hi poi apola ma ti chunga chep tan hi poi asungila zuda mi hi bo chu zuda mi hin chule le kha zem hi lo wa hagawan lungil lam chep tan bo chep tan hi ama chu mi him pa cha lo hi lovin pathin pa cha hi ya chu Israel hi ne dinga qualification hi kisana ki ve ta pon ala Krista ti sana chu ki ve tai ti ki chen ta pathin thun ai hi lo hi amen hi tabang chan vo lo pi ta chu pathin ai pi oi male Hebrew bunget chang som na ji simtel ki chen tan pathin thun sai Hebrew bunget chang get nai simai le ama spen ga sim ta ding ka ting chila hi a zeham ti le ama ho chu oi mo na ti chu na zawa a zeham ti le am ho chu oi mo am ho ti pen hi Israel ancient Israel ho sei nai masang lai Old Testament Israel ho sei nai ve me ke man Israel phungmi te le juda phungmi dinga kitip na tha ka sim do ding ni ko hung hung ai tai ati kit cho Israel alui sa pathin to kitip na su ke mi ho pathin a oi mo ai la Israel to kitip na tha ka sim kit dinga ti hi chi Israel to kitip na tha sim pen chu spiritual Israel itio Krista ta sanawanga Israel la ngi sim ho cha sei nai ya cho hi chi Israel tha ho ta chen pathin ta ba kitip na niyam Hebrew bung get sang som na ji sim ti ngai le hi chi ni khu ho nu nu nga hi Israel to kitip na tha ka phu do ding hi chi hi ati hi chi Israel kitipen hi khulanga Israel sei nai ta pon nang le ke spiritual Israel sei nai alung thim wa ka chon dan thu pi peng ting chule alung sung wa ka su ding ke man ke ma mo pathin ting amo ka mi te ding namu tawa tu nai pathin ni te I tawin pathin nong ai ho pathin a he hi chu ki chen ta tu nai he su ke dingu ya chu ku ki ti bo sia pathin spiritual Israel phone ding pon tu ya pathin ta ai gibul phu ting ta le ai ho zau si hi Israel di ta hi be ti tu na ki chen ta ai mo de bai lu khu ne go khu zia Israel hi na ki chang hi lo chep ga tan ja Israel hi na ki chang hi lo kut le dan thu ho za na ki so na wang ji ai ho zau si Israel ki sim hi lovin an la Krista ngai lut na wanga chu tu na Israel di ta ki simi ho ai yesu tu ni bon cha he so ke ti thilo ho ki hap na in I Christian hi na Krista nung izui now I fundamental belief le ni pi ha ta san lung pi khana ki ta pathin thu ta san na pen hi ke chat be sa po hi ti ve hi to zo si thilana to na hi ti zo tunin I bon savin he ti ve ti chu pakai mena na bon sa ka hin tip now ne in pathin chu ku ki politic affairs sa hung bui dingai pon pathin chu vanui hu hin na dinga bui he ti chu ki chen ta tu na ka phon do nom he lhagao Israel lhagao wa Israel kiti hi kilit sa ta le hang san ta ai se wang wa hi I het lo hi I pi ke se nam dong ne het lo hi ya chu no mo pen no hin ai la hi chi hi Bible la ki mo lo hi atu chang no khalo hi he jong le I pi se nam ti chu kan hil chin ding chu le GMFDI muna lhagao tu pon hin bol khu to anung zui ho thu sei khu ngai leo chun lai ko na khan sei nom chu pi ham tia hele lhagawa Israel idi tinga hele Israel hi lhagawa ta sa a pathenin akna sim hi khat chu aji chu Israel lui ho te tawte pakai su Krista hung masanga pakai su Krista khanga hi ki hom khanda na ibol ji wa chu I het theina divin hin seile pakai su Krista masanga Israel ho chu Abraham chil ha ji a chu thutep ma ko na pathen mi thutip cha te kitep na mi te ta chu hung ke kowa Israel ta chu hung ki min sa hi win ama ho chu
lhagao wa jong hi win ta sa jong hiu chu na ai le ama ho chu Israel ta hi chu bijenam aji chu man pathian thu pi ni wa chep atanwa ahung ding Messiah pathian kel ngoi no thisana ata san na pau ji wa chu ta san ji a thu tep wanga ama ho chu Israel hiu chu het dim diu chu abana Jesus Christa ong thi zo wa chu pathian kel ngoi no thi ta chu pathian kel ngoi no thi san wanga ta san wanga athu pi ni ho chu epi ha lhagawa Israel het chu ya chu hobung anjo tra hobung chung chang kan se kiran de hobung a jong ibat na hele pathian thu pi ni na Jesus Christa ta san ho chu ma chu pathian hobung di ta hi na asai ki chu ya chu Israel hi kukite ha choma lhagawa ta sa helo choma helo he Israel khat omin jing ke to jong Israel khat hin pakai ta sana pathian thu pi ni na Abraham chilha a kisim ho ai bija Abraham ba chilha kisim hi wam pakai Jesus Christa ata san ji chu aji chu Jesus Christa chu ama chu chilha khat ki sei chu he ti chu pastor reverend ka poi koi ko hon thu se wa ingaya hele Israel hi ihil chavei tawin aji chu Israel he choma ikoi win gentile tu ho hi gentile he ten jo evangelist pon satan ye ho hi en gentile ke te lo cho ta san jo si chu Israel ki sim mi chu bible dung sia gentile te chu ta sana lut he ta wa aji chu bible te ka na nei chu la olive phung chu Israel ke te ka a epi a ye ho hi aba he gentile te aba cho ya ki job lut ham a phung chom ke lo pi chu bible dung sia chu a phung chom ke do lo pi chu pathian thu helo hin Israel phung khat gentile ta san ho a chom khat isu bible na helo pe chu phung khat uma na Israel hi khat uma phung khat uma chu a phung khat uma e ho hi grafted ki job hi chu abba a ki job lut ki job mat hi chu abul ta khat ba ki job lut hi chu he chu bible na hil hi Israel khat ta san cha te ho zo si Jesus Christ ta san wanga thu tip cha te ho chu cha chu ki job lut a phung a chom khat ke do helop chu ki job lut hiu chu he ja chu Israel khat hi in lhagawa Israel jong a chom min a sai pon hi ya chu bible in wang Israel ta min Israel hem ome te chu hi ju chu ni na ti dewa ni sai dewa na Israel ta min Israel hem ome te chu tu ni lhagawa Israel ke ta chu ha se ai sai mana chu lhagawa Israel ke lo he lhagawa Israel ti lai wa chu Israel hem i kha deu chu ti ja no ma chu thing pat na chu lhagaw Israel na ti wang wa chu Israel hem ma pang zo an hi ve ti hi igigel do ni de wa ka sai hi in abana hin GMFDI hi kai mo do la hi hobung a hi poi ti hi ki chen ta in kamu in chule bible a hi hobung ki ti tinga la poi mo am chule hobung di ta hi bible in itabang a he ti am chi hi evangelist poto kan sei ding hin chema sang chun ipija chi kan sei ham ti hele nu jen kholam hi ipi hobung mi ham na hoin ki khom he nam GMFDI tu phonum na hi hobung ham ama hobung a hi po he ti chu ai wanga api bolawa ipiti chutia hobung a hi lawa le hobung hilo pathina hilo iti athu seina la the ham pathina kon he ti na ta san the ham khatna ani na hobung hilwa le mitam tan hop som mai cham na pi ochu ipija hobung lo chu hop sam mai cham na pi ham pathenin hop som mai cham hi kaya a hi ti chu hobung hilo chu ipite hop som na mai cham na hlut na ham ya chu hobung di ta a hi lo chu kimochin sa na hi in hobung di ta hi lo wale ipija amitam tan chu na zot na la yo ham ti hin na gel divin kadain tu hin evangelist pukoma hobung di ta bible ipiti ki mu am chule a characteristic chu them khat ini pi na het theding in hin sei wang ve lang het be lam ta in simple ta in na chom khat mi te hon het theina ding in hobung di ta chu bible in ipiti sayam ama ho chu itabang hi deu ham chule GMFDI hi hobung a hi poi ti pa chu nangman jong hin sei le chun phat kan pe ele chlai mun a church ki ti hi pi ham chingkulam kausi business bon hin hobung jong ka hi poi ati ai wanga hobung hi ade hi nei hobung ki ti hi api ha tul to chut be jinga na hobung apo ding do sia ani ke pa igam pi wai thila ko lu na hi ta ju business a ki chi mai in mi chinu hi itabang ham ti ti ngai le mun thing subu a
pathian do nu cho hi ti ki chen ta ni ki sei jing sa choi ta rom bung som lo gup cha ngai sim ting na bible hin tin sei hoi te ke chan ne pen lang chule a inna ki khom ho bung mi te chung zong chu salam ani pivin kasata epinitas asya kama krista ta sama sapen tu salam na pivin ho bung ki ti ki chen ta sol cha te khang lai jong nom jing sai tai ti ki chen ta pathin thun ei hi lo in ban ta le 1 Corinthians bung som le gup chang som le ko jong isim ti ngai re ki chen ta ho bung amin pha amin 1 Corinthians bung som le gup chang som le ko jong hi asia gama ho bung hon salam na bu hi aquila le priscilla in hana ki khom chang sti to pakaya salam na bu ta ve ki chen ta se hi chu ho bung ki ti jong hi early church khanga pa na anum jing saitan ho bung ki ti hi vet tingal ki chen ta ama greek letter ko na hung kun don be ni ecclesia ki ti choi in ek ti ti out ti na in ban ta le kalio ti ti call out ti na dana chung ke ni sia ecclesia call out people chosen people ai lai le church ki ti chun always refer to people ti ta bang chen ta ki he ya chu tu na krista nang le ke hi ko do hi wai chon sit thim noi la mu thim na ko na ko do hi wai hi to zo si chu krista ki pan tu pha phung ding le ama ngai lu na thu pha hi lang ding a pathina ko do mi ho chu hi wai hi to zo si chu call out ki ti call out ho hi pathinin a bil na ve ei pon call out ki ti mas pena ipiha ema hin kule ema lungthima avet in hi ki chen ta mas pena church hi dol ta chu ei le hi church function di dan ho chu bible ki chen tan sei avel veli mu themin Thessalonica lekha bu hoisima solcha te lekha bu hoisima bandale azat chung chung sim ti ngai le ho chorcha te ho zo simun chom chuma hobung mi te ho ani visit leva hobung mi te ho na tauna ni man le ho sang tam ta ki mu zo ke jin ya chu hi te ho zo si ki chin ta pathin tun ei hil na ki bung kha le yo tinga le pathinin krista chu hobung lu chang dinga pi he ti chu ting ta le kolosia bung kha chang som la ge sim tinga le krista chu hobung ta sa chu he ti ho ki chin ta sin ex bung ko chang som tum la kha bung sim tinga le sol cha ti hoin hi chi krista hobung as chu lungmun le chamna ding thil tam ta sei su ke na ya chu bible la chu hobung chung chang ho thil tam ta het ding su ke mi ya chu hi chi hobung a function ding dan ho chi ting ta hele pathining ki chen ta a to ding dol a responsibility a characteristic lo si ki chin ta emu do sa amas pe na chu hi chi mi holoi chu call out ding krista ke pan tu pa phung ding sing ta le vanui le si na mission vanui le si va choi tu hiding vanui le si hul na thul samphunga krista hung kit na dinga mi ho zo si vanui le si pum pi siam tu na pathin mo pu na pi chui ai la tu nya hi chi tabang characteristic chu test me no chen GMFDI ki ti chu tin mo ti cha thing zo loi le to long khalbut pon vanui le si pom pia pathin ki phuna nam than mi te akiti ven le tul cha long khalbut povin tui bong cha long phazo pon hi tabang chu ho bung ti thei loi ya chu hobung jong ka hi powa ti na nai cho kam san ta wa hi chi mai mai yong chu hobung a hi lo now characteristic number 1 a ki chin ta fulfill ai tan ching khulam ki tinu chun hobung ka phunom lo ai poi to a jong hi mi tam tan ai ho hi min khat ki sim din hobung ha ki phu tin ki khom tai ti ti jong ai zol zol jing ve ti cho ai la kai kanup lo kin ka kha me ti cho nom han lang nom hi an lang hi jong le a purpose le atup le doi chi madang hi lo pathin the great commission na kito na mission field khat do dinga hi chi cho ama na to jing choi in atup la do yo si ve ting tai le ama purpose su bulit na ding ama personal gain su bulit na ding bonga na in hi ta bong so pathina kon pum hi hi theilo hi ti chu tu nya ki chen ta ka sei do no min hi chi mei meang chu church a hi lo na hi a pho chi ai tan ya chu church hi lo na nan a to tham zo si chi ve ting tai le hobung na to ngan agu kit e hobung na to ding ngan hobung responsibility ki pingan aman akila alut kit e hi chu pathin tei tom na sata pathin thu do na in ka sopite ho na ki ven lo wa hi le chi hlep na hi ti chu tu nya kan he sa kit nei ve hi chu GMFDI ki ti hi hobung de ewang hobung na to yo si gulu ya chu mi chon sinu ki ti chui soma kha agu ki lo mai cham kha agu ki lo pathin na to na mo pu na ki pictures na to yo si le tu la ko pi kit in ki ta long nu che mi gut sai boin hobung hi him po ti ki sai do no mai e elai sei be diu
kaga dei khat chu pi ham tele hobung hi na ninu nga hobung di ta hi na ke het the na hi bible a imam so pete ho a ome hoyai mu theivam thupon bung som la ni na khon sim leo chun nunga theng ni salat ha akivon namo dingo hin ama hi na characteristic khat kan sei de he chu khu bible a numei theng numei khova akivon va akivon ti tinga hele hobung vet sa na hin aji chu jesu krista he maulang aketi in hobung hi maunu keti hin ya chu maulang dinga aji chu hobung a hin revelation bung som la nia ki munu hun ama hi na characteristic khat chu bham te hele jesu krista het to sa na ta san na anayin aban ting le pathin thu pi ani ni ati chu haya chu GMFDI mun hi pathin hobung a hi lo dan chu pathin thu pi la apom povin pakai jesu krista chu ta sandan oma pathin mina pat panwa jesu krista nazaret jesu ati wangwa anjo evangelist pun sei banga chu ana to thil bol ho hi pathin tei tom na jinga na ato hi anjo kan sei ma banga chu kalungdon na ta khan hi nu chin khulam hin ipi thanai na authority anaya pastor ho hobung lamkai ho gamsunga lamkai pasal ho hi ha him jat jana ho jing ke ya chule pasal chunga hi thuneya ki ngai to ama in mi akau jat mi amin sa jat ham pasal ho chunga jong hi ti pa hi na lunggel nan sei ding ka den aji chu pija chicken se ham tia hele nun jin kholam hin modern day witchcraft practice chu tu lai chu witchcraft hi ipu pa te khanga banga chu phun ki sama pipiham ki bol ta lo chu modern day witchcraft chu piham number 1 me manipulate bolding me intimidate bolding me chunga dominate bolding he chu modern day witchcraft chu ana to thil bol ho zo si khu na le hichingan kho hi chu ya chu ama hin modern day witchcraft practice bol hi ya hi mi chunga hi him zat ji chu ti telowa hele bible ne pisaya numei chu pasal chunga lo bi chu numei hi pasal numei chunga hi pasal hi chu na numei lubu chu pasal hi ya chu bible in haulam kai hitya mi chunga vai hom zat ding khu numei hi de hati lo pu chu numei in pathen thu sei thei chu pathen na to thei chu ai wanga hung hai him zat hin vai hom zat na anjo chun video khat viral khat ka mukhi de nu chen khulam him pathen jong a hil ji ati na pathen ka hil ji ati mina sata hen witchcraft mo hi chu thil ha doi hi chu ji hita bang hoi purest form of witchcraft na thil ha doi Diabol Satan doi ai ya chu pathen jong hilthei pathen to jong kinahpi pathen tai tom pathen zalo pasal zalo numein lai GMFDI muna hi ha him jana thu asai jing ke hi chi hi nu chin khalam mu da le nui si mena ka sai he po in pathen thu hil khat la pathen thu sei khat hi na jang ke ka pho nei hi ka pho na hi ngai jin kanu ka pho na hi bowe ka sei sit na hi poi nei se hen te hi ka pho na hi bible in na pho hi pathen in na pho hi chi hi pathen na tai tom so na hele a khon ni le lhagao thing tai tom ke ti chu pathen in lungthim sunga neu cha na bol khele ta ichina bol ho hi na ngai lo he tan a khon ni le a khum kha ni ting le pathen in ngai dam na chan zo lo de hetai evangelist pun input tham khan in pio Isaiah bung somli chang som la thumi sim te ngai le koi ham pakai lhagao lam pi ko pi theiding le athum a pangbanga ama hil theiding chu ati ai pathin chu koi jina hil theya pathin chu koi jin lam pi ko mu thei pi ding ham ding ta le Psalm number za som li le sigi chang na ang ki chen tan sayin I pathinu hi thil zo si he pa in ama het na chu ei ho hil cha the po ti ki chen ta pathin thun ei hilo hi pathin hil thei lo kha chu koi ham pathin ka hil the ta peng nu chu na pathin ki san anui sia pathin ki san achowa pathin ki san hi ta cho tei to mai ya chu inu chim khulam I vet ting ta hele antichrist nature mo put in Daniel bung sigina antichrist nature ki sein achu wan pathin min tei tom nan thu na sata ta se ti chu ki chen ta bible chane ko mo in chi achu hitabang chu
pathin tai tom no hi ti chin ta kilanga hin he chun tu ni hin pathin chu ai ho hil thei ding hin ai sai poi ti het dingu ama mingol lungthim le ama mingol milep chat veina chu ai ho hlep nai chu gut lo le ti tu ni ai ki tip naw he ye chun pa so pi te hoi bon chawin pathin thwa ki pangda hi ti vin pathin thwa ki song ling hi ti vin phat tin tin ai achon se na pathin thu do nai ki phong do jing ding a hi tua hi pathinin na sata ki chigal he sa in a chei chan ngei ga le sa do di ka phon do no mai pathin ki san tai tom nu chun miu sian mi si ding ma in ya angol na hun ni sia kila angol na hun ni sia phun do jinga pai zum pan lung hana thoi tan ni chu khu an bol ding a morality nei lo ze le pe moral conduct zi anei lo na discipline affair na ko le si na ta sa nang ipi ta sa tu do nang ipi thu dol hi jong le aman thai na ding an ki bol do tan I tin tong le phalo ding a in ama ding a subsi chanangan jo a ki bol do he ya chu chu no chun pulpit jong za lo mun thing ati to peng za lo hi la anu ma he ta khu mi mina sap lia mo pen pen a bon chakia pathin do na ngan he ti chu tu nai phun do no in pathin hil thei koi ma poi pathin lampi ko mu thei koi ma poi tu nia tam khat ka sei do no pathin to imu khom don khom pathin hil thei ai lawa le pathin to kina thei mi him chu ingai to haile tiza jo omen ahin selai sei do no mu chu kitchen ta het diwa dei ta chu phem te hele hitabanga ama in ahil thei apho thei akina pi thei anui si thei pathin chu e honi ho hingjing pathin bible pathin a hi poi ti hi I het chin diwa dei omahi hitabanga ama na kit alup pi thei akichip na thei anup no ma room sanga a hen thei adei dia abol thei pathin chu ama doi hi chu adoi sunga chu thilha doi diabol doi satan doi umahi hi chu hi ya chu so toi sama ki sei he po en thil hi achi dan umahi ki he a hi in ya chu ki sei hi ama in abol nup no ma bol the ho thei pathin chu e honi ho pathin chu a hi poi hi ji chun e honi ho wang bible the pathin hingjing pathin a hi ama on alpha le omega ti jong le alpha le omega a hi po in thilha a hi bove pathin mina hung kilep pa a hi aban le aman pathin lhagao pathing ti jong le lhagao theng ni izat hung hetam kum izat hung hetam a hin la lhagao thengin lhagao thing ta cha hung ting le hiti tia an bowling a hi tia bible an la sei chu khat cha agui hlung pon mu do the poi ja chu pathin lhagao thing a hi po in diabol lhagao zo a hi bove ka sei nom chu thilo ho na thilo naw pathin ni ko sim jingai tai toy warning ging jinga hita in ni chu warning in da no one time ngol eo chi asang pa ho ki ti pa hi mi chou jing ho kha hi ding hin I cho loi tabang hi I ti ni tiong le wang phatna chungwa chu lo ding hi ti tu na ka sei don ai la tu na ngai lut na pathin na ko hi in hi chi na het vai le no na wang phatna in tu na pathin tu ki sim do yo si chu na lung thim wa ki chin min lang hi chi thilana to hi gang chal dal hawen su pa kai mla ka tip naw ni akit tiong le aban manam ki sei jing di hi I bon chan dam se li ti we ka ki pai tupun khana khomu lo khanin kei jong kho nei mo sa in ati le pathin min lo pi na ding a hi kho na mo lo na chu kiti hi hil cheno GMFDI ki sei khat kaza in okay akilap ji a bol thelo ya chu kalo pin ding ati in alo pin ding ya chi thila vo mong alo pin ding om sa mo ham hi chi thila kan no do ai ti chuna chi thila po hi zon chi ta ki chi me koi ma cha asu dam thelo alo pin ati aki chip na the au si business adi ho chu thai thila no ro da na ma le ma ki sei kit na ni to ba chi dem le le boina ma le ma hi ye chun cho to banga chun ilungelo su bui poi ti we a bol thelo ya chu alo pin ding ati in I ma cha bol to koi ma cha su dam kha lo mi khat le ni be chu su dam jing tai la mi khat be chu nga chu kalo pin da ka koi dan hetile thu khat koi ma cha su dam kha lo hi la kalo pin ding ki ti mo mong chu alol chang mat de bo toi lang thila khat ya chu so pete halaya question hung ki dong chu kyong kana mu in a video chu mi khat chu jem ya chu ka sei chu jem de chu hi mi si phamo hello chu na ta san na nei ya ti se da het khama ta san ja chu ga chia ga zone a hi ven ai la pititam lai chu imo theu chu phem tela ata san ta kyong kho nei mu so ta hung pen do a le pi se am lo pi na dinga na mu lo chu na mu lo dan ding na nui jaram ta hi pakai pathen di ta Jesus Christa le sina hung len la chu
mi cho el bai ho a khoto so khayan mi a bol dam tam ta bible ki sun a hin bible chun athil pa bol ho mi a bol dam ho chu lekha buaji di helai lekha bu hon a dol lo de ti chu ama pathen chapa pathena kon momong a hi messiah hi ti het na diwa mi zo si kinep theina mi zo si ta san thei a hi na dinga chu thilpha a bol ho chu hi chu pathen a hi na ki het na khat hi chu a hela tu nia na ama ho in slaimuna ho GMFDI muna ho in mi cho el bai khat jong asudam po ve na hi khat be pathen lo pi na dinga chu a bol dam den a hen la a bol dam thei lo ji a chu ka lo pi na dinga namit cho chu namit chodan hen tia kho a se hen a hen la lai mu theu chu pem te hele hi se la ya hung ke phung pa khu mi zo mi pa father of lies iti pau chu hi bove ti chu imu thei ve na hi pathenin thu hung ke sei do hi het thim na pi vintin pathen thun ipi sayam ti pa ka ko munom ji akan bolo hen hi chan chun ananga taw hitin pathenin life a hung zawa hin ve ho zo se pathen dam na pi vintin akit ting le tu hapta sunga jong kan bol mai thei bol wala sunday ni kit le ikimu to kit ding o hi pathenin bon chawin pi chi taw hen